jednostavno. Intuicija je tiha, šapuće i vi morate biti u miru i bez buke da biste čuli. Glas, odnosno kada vam radi strah, glas vam je unutrašnji veoma jak. Telo reaguje anksiozno, mogu da vam budu prsti, odnosno šake, stopala hladni, da se znoje, imate osjećaj užurbanosti, želite to prvo odmah da rešite i ne slušate tada svoju intuiciju, tada ste u mestu straha i odatle donosite odluku. Kada osetite strah, isto može da vam se desi da osetite stezanje u želucu ili da imate kao kamenje u želucu. To je isto još jedan od simptoma straha. Kada je intuicija u pitanju, onda osjećate mir unutar svog tela. Nemate veliko uzbuđenje, ali imate osjećaj radosti. I sve vam nekako ide sa lakoćom. Zanimljivo je da intuicija u stvari prvo osjećaj u telu, tako se prvo javlja. Znači, prvo naš organizam reaguje na taj intuitivni impuls, na tu vibraciju, a onda se javlja misao. Znači, prvo osjećamo impuls u telu, neki to nazivaju instinkt, onda pokušamo to da racionalizujemo i pojavi se misao, a onda može se pojavi čak i slika ili vizija. I onda imamo kompletno intuitivni impuls koji je povezan kroz instinkt, odnosno kroz taj osjećaj u telu, kroz logičko, znači razmišljanje povezano sa mislima i kroz sliku, odnosno viziju. Blokade iz prošlosti mogu jako da utiču na odluke koje donosimo u realnom životu, znači u sadašnjem trenutku. I kada toga nismo svesni, onda nam se dešava da nam se iznova ponavlja ista situacija. I onda se mi pitamo gdje smo pogrešili, zašto nam se ovo stalno ponavlja. Da li je moguće da sam ja toliki baksuz ili maler, da moram da radim istu stvar više puta. I tada u suštini je dobro pogledati unazad i videti uzrok toga zašto vam se neke stvari stalno ponavljaju. Pa može da se odnosi i na ponavljanje izbora, zato što mesto iz koga mi pravimo u sadašnjem trenutku neki izbor je u stvari obojeno nekom blokadom, traumom, iskustvom iz prošlosti. I mi u principu teško prepoznajemo odmah u početku da to može bude nešto problematično ili za nas izazovno. Tek vremenom vidimo da nešto možda nije u redu, da nam ne odgovara. Sada kada su izazovi manji i kada su neke situacije koje su kao problematične, nemaju tolike posljedice, onda mi lako prelazimo preko toga. Brzo donosimo odluke i rešavamo stvari. Ali ako imamo kompleksne neke situacije ili kompleksne odnose, to je znak da treba da poradimo na tim blokadama, odnosno na traumama i da se vratimo u to mesto kada se to prvi put desilo i da radimo isceljenje. Zanimljivo je, ljudi često imaju utisak da nisu iskoristili svoje potencijale, da mogu više u životu, da postignu u bilo kojoj oblasti svog života, ali im kao nešto ne da. I često dolaze na terapiju sa tim. I ja znam koji su moji potencijali, ja sam svestan sebe, uradio sam to, ali nikako da se pomerim iz ovog mesta, iz ove tačke ili stalno odlažem nešto. Iza toga se često, ne kažem stalno, često može naći trauma iz detinjstva, odnos sa roditeljima i odnos roditelja prema nama, odnosno prema toj osobi u ranom detinjstvu. I mi tu u stvari krećemo da radimo
iz tog mesta, iz mesta tog deteta koje je doživelo određenu traumu ili neko neprijatno iskustvo. Naravno, može to da odvede i na neku drugu stranu, da se rade transgeneracijski procesi, da se rade prošli životi, sve je to individualno. Ali u većini slučajeva se prvo vraćamo u to rano detinjstvo da vidimo da li se tu nalazi uzrok odlaganja stvari i nekorišćenja svojih potencijala. Pa uglavnom treba da prođe vreme, znači da biste osjetili da ste u disbalansu. Znači u realnom vremenu to treba da se pokaže. E sada, kada vi vidite da neke stvari vam ne idu, a vi dajete sve od sebe i puštate vreme, ja mogu da vam pričam na svom primjeru. Znači ako imam nešto što sam kreirala i zamislila i osjećam tu protočnost u sebi, u toj kreaciji, u manifestaciji i pravljenju toga. To je jedan deo. Drugi deo će biti kako da ta moja kreacija i to što sam izmanifestovala dođe do krajnjih klijenata, odnosno do osoba koje to žele da čuju, vide, kupe, kako god. Taj deo i uključuje i neke ljude sa kojima ja sarađujem i koji će mi pomoći u tom procesu. Sve dok ja radim tu kreaciju i to manifestujem, ja imam lakoću. Međutim, kad treba da dođemo u taj neki deo gdje se uključuju i drugi ljudi koji su deo tog procesa, tada u stvari kreću ti izazovi. I tada u stvari možemo da vidimo zašto nam nešto ne ide, kako ne ide i preispitivujemo svoje odgovornosti i tuđe odgovornosti. Najbolje je krenuti od sebe i pogledati šta je ono gdje si se zaglavio, odnosno ja gledam u sebe, gdje je ono što je moja odgovornost i mesto iz kog ja možda kočim ili blokiram proces za dalje. I to bi savjetovala svima kada osete da su se zaglavili u nekom mestu i neke stvari ne idu onako kako oni žele, da prvo pogledaju u sebe i da urade sve što je do njih u tom trenutku sa tog nivoa svesnosti i daju sve od sebe da taj projekat ili šta god su zamislili opstane, proradi i zaživi u realnom vremenu. Kad prestanemo da potiskujemo emocije, pa sad sve zavisno koliko smo potiskivali emocije i koliko će doći do eskalacije unutar nas, odnosno da li ćemo da prošištimo kao ekspres lonac ili ćemo da se blago krčkamo na tihoj vatri. Malo se šalim, ali u suštini jako je dobro kad se oslobode emocije i kad dođe do oslobađanja. Naravno, tu treba voditi računa da se ne uradi transfer na neku drugu osobu i treba koristiti neke dobre stvari za sebe i za druge kada se oslobađamo od negativnih emocija, odnosno od potisnutih emocija. Zašto sabotiramo ono što najviše želimo? Pa mnogo je razloga zašto bismo to radili. Na primjer, može bude strah od uspeha ili strah od neuspeha. Može da bude da sabotiramo neki svoj program, proces, neki svoj potencijal koji imamo iz loših i negativnih uverenja koje smo stekli u detinjstvu, iz obrasca koji nesvesno živimo, a koji su živeli naši preci. Mnogo je tu stvari koje utiču na to. Ne bi mogla da izdvojim samo jednu. I često se dešava da budu povezane te stvari. Znači, ako krenemo od nekog negativnog uverenja, mi onda dođemo kroz neku brigu do nekog straha, ali suštinski većina strahova koje imamo su iluzorni strahovi i rešivi su. U većini slučajeva to bude intuitivni impuls ili bude osjećaj u telu da više osoba ne može da živi tako na taj način.
da se ponavljaju neke stvari u njenom životu koje ona više ne može da toleriše. I sada sve zavisi od toga koliko osoba ima prag trpljenja. Znači imate osobe koje mogu dugo da trpe, godinama, decenijama, pa da onda nešto urade i preduzmu, a imate osobe koje uopšte ne trpe nikakav pritisak i nikakvo potiskivanje i brzo ulaze u proces rada na sebi, odnosno u proces rada sa unutrašnjim tim sadržajem. Tako da je opet sve individualno, ali u suštini većina ljudi čeka spoljni impuls, znači spoljni okidač koji će ih praktično uvesti u taj unutrašnji rad, odnosno staviti ih na taj put isceljenja. Pa kada počne rad na sebi, ajde tako da kažem, rad na sebi, to je sad kao nešto što svi koristimo kao izraz. Kada ulazimo u taj proces rada na sebi, ono što ja radim sa svojim klijentima jeste da ih prvo ojačam iznutra i da im vratim njihovo samopoštovanje i samovrednovanje. I naravno to ne može od jednog tretmana. Znači potrebno je više tretmana koje se kombinuju kroz energetski rad i psihološki rad. Ali u suštini pravo isceljenje se dešava kada mi uđemo u taj prostor prihvatanja. Znači kad više nismo u modu bori se ili beži. Sve dok se mi borimo, isceljenje neće doći. Znači mi smo u procesu borbe i neke vrste preživljavanja. Onog momenta kada mi prihvatimo na kognitivnom, emocionalnom, fizičkom nivou, nazovemo stvari pravim imenom, tada mi ulazimo u proces isceljenja. I opet je sve to individualno. Neko će brzo proći kroz isceljenje, treba će mu manje vremena. Kad kažem manje vremena, to mislim na linearno vreme, ovo naše realno vreme, a opet neko će ići sporije sa nekim pauzama, ali je bitno da je isceljenje krenu. Pa u principu svaka osoba koja dobije taj impuls iznutra da je potrebno nešto promeniti i uraditi u svom životu na drugačiji način, prvo kreće da sama nešto radi, znači kreće u tu samopomoć. I to je jako dobro, zato što na taj način upoznaje sebe. I nekim delom već uvodi sebe u suštini u proces promene. Ali naravno ne možemo sve da uradimo sami. Uvek je potrebna ta podrška. Nekada ta podrška izgleda kao samo držanje prostora i svedočenje onome što je klijent doživeo. Nekad je samo prisutnost kada klijent prolazi kroz neki bitan životni period. Nekad je to samo pasivno slušanje, gde je bitno da potvrdite bez mnogo reči ono što klijent osjeća, vidi i doživljava. I opet kažem, sve je to drugačije i zavisnosti od osobe do osobe.